Thunyazwe izulu. Ngokomthetho sengihlonipha izwi lobaba ngoba sekukhulunyiwe kakhulu. uNkulunkulu ke uyaye enze isimangaliso, uyaye akhiphe ipanela zakhe ezulwini akazazi ukuthi izodingeka emsebenzini wakhe, ngoba thina amaNazaretha siyafana. Umthetho wakhona mawusucabanga indaba yethu nezimoto, njoba silapha endlini segaraji elikhulu lasezulwini, sizocela uNkulunkulu ukuthi asiqondanise nezipanela akayikhiphile ukuba siphele libhithe. Kodwa kuyenzeka ezinye imoto mayingena ema-panel beater ziyo-panel beatwa zibe neshwa yokuthi uma kufane i-panel beatwe ebese kuthiwa into kufanele ifakwe kule moto ayikafiki, ikuba wemonto eJapan ifanele ilinde, kwezinye kuthiwa ngayilindi inyanga yonke inga-panel beatiwe. Kodwa ikhona imoto eziba nenhlanhla uma zifika e-panel beater, kulaba abayi-panel beatayo mangabe ibulale ekubulele mafani panel beatwe kuthiwa masibheke esitokweni sethu lensimbi efile kule moto ikhona izawupanel beat uzoyithola kusasa. Enye imoto kuthiwa ngoba ilibe njengoba silapha endlini sifana ney'moto siphumela lapha ngeviki edlule ngesabatha saya emhlabeni saya ezweni sasihuzula izinto zezwe zasiyabula zasibhekisa lena. Wayesethi uNkulunkulu la abantwana ngizobenzela umusa ukuthi ngesabatha elilandelayo lokhu kuhuzuka abakuthole kusukela ngesonto abayophela liphithwa esontweni emoyeni kabonga uNkulunkulu. Manje ke ngifisa ukungabibikho umuntu lapha endlini ongeza ukuphela liphitheka okuzothiwa into kufanele ifakwe kuye elimale phakathi neviki edlule ayikafiki, omunye kuzothiwa akakafiki. Hayi ukuthi ayikakafiki, ikhona kafuni ukuphela libhithwa. Khona umuntu osuwajwayela noma kungashunyelwa kanjani athi hawu siyabazi osibiya baqala ukukhuluma ngeke sizwe ngosibiya eminyama kangaka. 159 Tuna
esephatha umsebenzi kaNkulunkulu uthi bamshumayela umdlu waseMaritzburg maNazaretha ngangelona iNazaretha mina ngangumuntu wezwe uthi kodwa ekhuleni kwami khona umngane enganginaye wayeyiNazaretha uthi ke lo mngane wami akaze angijahe ngendaba yokukholwa ngiyumngane wakhe wengithanda nginjalo uthi yodwa umngane wami ngicela yona wethi mngane wami ngelinye ilanga awukumphelelezele phela siye kule nkonzo yami engikhonza kuyo yaseNazaretha uthi kodwa akazangiphoqa umngane wami ukuthi ngibe yiNazaretha ngenkani ngoba lapha ekhaya ufuna uthando lumilisa uJehova kumuntu ukuze impande zakhe zishone phansi angathathwa udumo lwenkomo. Amen. Ngoba umuntu othatha udumo lwenkolo ngoba bona insizwa zivululwa kahle noma ngoba bona insizwa zifaka amasudu nothayi noma bona insizwa zithuka iNazaretha emihle noma bona insizwa zikama kahle amakhanda bese thathwa udumo ethi nami ngifuna ukuba iNazaretha kanti akazanga ngenhliziyo uyashesha ukukhathala ngoba lapha endleleni yokukholwa kunezivumo bazakhona ezifike ziqala ukuthi ngempela na wafika kahle nekholweni. Angikhulumi mina amaNazaretha ngokuthi uqhoshelwe ngabantu asebethola izinto abayicela kushembe basebesheba ithola bese becaka bethi shilo uthandaza kancane ukukholwa okuncane wena awukwazi ukuxhumana noNkulunkulu besho kusalindile usesemgqiqo. Angikhulumi ngalabo bantu khona umuntu othi mayebona umuntu phambi kokukholwa phambi kwenkosi yamaNazaretha engakakunikwa akacelwayo esesekulayini wezinto ngoba abanye abangukuthi ukukholwa ukuthi ube nezinto zonke cha amaNazaretha ukukholwa khona ukuceba nokuba nezinto zonke kodwa ukuthi mziwani uhambayo emhlabeni uyolibona nonyazi lwezulu. Amen. Ilaphi indaba amaNazaretha ngithi kangikhumbuze ukuthi njengoba sikaphendlini inhloso enkulu amaNazaretha akukhona ukuhamba ngezimoto ezinkulu akukhona ukugqoka kahle akukhona ukuba nemizi emihle konke lokho kuyizibusiso neziqhamo Shembe akhuluma ngazo ku69 kodwa inhloso enkulu nenjongo kaShembe ukuthi mase edlule kulelizwe evula incwadi sitholakala ezincwadini zakhe zabantu abahambile sikufanele ukungena ezulwini kaShembe. Amen. Futhi ubona phendlini akukhona ukuzokhanda content ukuthi ngifuna ku TikTok mase ngiposta ukuthi belikhona emoyeni cha amaNazaretha kodwa ukuthi uShembe mayephenya amabhuku ntambama ebheka amathempeli nabantu abazile emathempelini lelabika amankosi uzulibhale noma belingafanele inkosi libhale inkosi. Amen. Angikhulumi nalabo bantu abatha uthandaza kancane noma bethawu awukuphungula izono unezono eziningi Shembe yabezwa abantu mabenikela kubo yini wena ngakuzo phela lapha endlini maNazaretha kunabantu abathi mabethithi izondabo banenhlanhla ukudalwa kunabantu lapha abathi mayinikele enkosini impendulo iphume manje omunye umuntu unenhlanhla uthi engakanikele enkosini ikwazi inkosi ukumsiza inkinga kanaye engayofaka umnikelo wakhe. Khona thatha isikhathi mayinikelile kuphopha ukuthi alinde ngenkathi asalinde umntaka Shembe kufika usibiya kuye athi hawu mntalisothi yini ungaphumeleli hawu thandaza kancane mntaka Bhombela uyiseshwini kwamakhwapha kanti ngokudalwa kwakhe kufuna alinde ngoba inkinga ebamba umndeni wakhe ofana uvume nento akayicelayo asekafika isikhathi bese fike kubulawa yini kanti bese kuseduza kuphumelele ngithi uthandaza kancane avela hlubuka. When we are tanta ikhuluma nami njengomngane wami kahle uthi ngase ngiluza uthando enhlizweni yami lukanteza
lokuthanda ushembe njengoba silapha endlini maNazaretha saba lenhlanta yokuthanda ushembe. Amen. Kanti lwalufaka ukuthi sithandwa uye ngoba bekumthanda ushembe ngakuthanda. Yingakho ungamthanda uNazaretha ngoba umthanda ushembe. Ngeke umthanda ushembe ungalithanda iNazaretha. Ngeke ukhuluma kabi ngeNazaretha ungakwazi ukukhuluma kabi ngoshembe. Uqala ukukhuluma kabi ngoshembe ngoba vele ukhuluma kabi amaNazaretha. Khona umuntu ongahlangana nabantu ahlabe ngelinye ikholwa alikhulume kuba ukhuluma nomuntu wezwe uhlaba umuntu wakwabo. Yasha. Abanye zethi mina ukubona nje nginosizi kodwa ngiyesaba uxoxa lamaNazaretha ngoba ngangineneka ngona ngitshela abantu abangakhona kodwa wena yathanda ukuthi uzwe kulo muntu ayomtshela inkinga yakhe ukusho ukuthi isimo sokuqalela siyamehlula adina sayilahla inyandana ayi kulo muntu angamazi uNkulunkulu wakhe akamkhonzayo unyazi wezulu afika athi ngane yakwethu ngiyahlupheka ngo1 no2 no3 into yokuqala ezobuzwa yilo muntu ongalwazi unyazi wezulu uthi hawu wenza kimi ngingakholwa bapokholwa nabo nothi noNkulunkulu yini ungayi kokholwa nabo hayi engikholwa nabo bangilahlile angibethembi akhona umuntu lesibindi athi ukubona nje kunjena akusiza lokho kwasizwa yini kunabantu abakwazi ukuyibabaza ngomunye umuntu athi ukubona kwasizwa yini awungakubona sekubhamba nje sekukhohliwe kusafanele ukukhumbula ukuthi kwambelujo kodwa umshumayeli uLensizwa yakwaQhwashube ngelinye ilanga yathi ngani wami sengihlale nawe isikhathi eside kodwa ngicela kahle namhlanje ngicela ungenzele iqiniso ake sihambe siye esontweni ufike ubone loNkulunkulu engimkhonzayo ukuthi muhle kangakanani uthi umshumayeli ngase nginalo uthando ngoba Lensizwa yakwaQhwashube yayimphethe kahle asabaphatha kahle bantwana benkosi abantu ezizwana nabo bafunda inkolo kithi bafunda unyazi wezulu kithi bangafundi izinto ezimbi baze bacabanga ukuthi ushembe umuntu omubi ngathi kanti yithi abantu ababi ukuba umsebenzini lapho osebenza khona akasekho umuntu okufisayo ngoba kuyaziwa ukuthi make kwafika mina phakathi kwabantu noma ngabe benza into enhle kangakanani ngisembaqheleze phakathi nginomoya wenqabano khona umuntu onesiphiwo esimbi sokuthi mayefika la ngafika khona umsebenzi akawenzayo uyagovuza mayefika kuhlanganisa isitokfela make kwangena nasiyehlukana khona umuntu oneshwa lokuthi bangafika khona noma isociety isayivuthiwe sekuthiwa brand inkipa ayibhathi masibumbane esociety kodwa make kwangena yena inyanga engenile no100 rand wakhe kodwa isociety kufanele iphele ngoba sekufika yena. Amen. Khona umuntu oneshwa oyafika esontweni ethempelini afika amaNazaretha eyinto yodwa ebumbene ekhuthazana elekelelana esizana kuthi ngafika yena afika amaNazaretha ahlukane phakathi kuthiwa uzasizwe nje kanti ngoba umdala unebhasi uyosizwa kuze kubeni kubuza yena ngoba izinto ezinhle zehlukaniswa uye uthi waseqala uthando seluminile vele luwashembe ngase ngivuma kumngani wami ukuthi manje nami impela ngiyayibona inkosi yamakhosi ukuthi uNkulunkulu uthi ngase ngiphenduka ngiba iNazaretha uthi kwaphela inyanga ngikhuluma ngento amaNazaretha engasibamba lapha endlini
khona kubuhlungu ngifuna ukuqamba amanga ukuthi ubabone ontanga yenu begidelwa beganywa, ubabone ontanga yenu begibela imoto, ubabone ontanga yenu beupgrade bethenga izindlu, ubabone ontanga yenu ngokwayikhunda beshita amajazi anabomvu ezemfundo. Uthothi kuwe unoNkulunkulu yonke into impile, mhlawumbe le nkinga engizokhuluma ngayo manje. Yebo Nkosi, Yebo. mangihlume angine ngoqala athi ileyo mangithe kwathi makhamba iminyakana siyibambile nomngani wami inkolo yobuNazaretha, izituthu zethu zikepezela zibomvu zigqisha, uthi sibahle evangelini. Uthi umngani wami wayesebenza ekhampanini emholela kahle, wayenengane eyodwa yomfana nomakoti wakhe benengane eyodwa. Uthi umngani wami waqala waba neyinkinga ezamqhamukela inkinga, kophoqa ukuthi umngani wami lezi inkinga zimehlele aze ehlelwe isiga sokuxoshwa emsebenzini. Njengoba lapha endlini kungenzeka ukuthi into zakho ushaka uzoyiqala phansi, lezo nazo zisazophela kuze ezinye izintsha zakhe, ngoba ushamba kasebenze ngomsebenzi womunye umuntu. Uthi umngani wami waphela umsebenzi, wathi mawuphela umsebenzi lomqala usizo umngani wami waqala manje wathambisa ukuthi akasase imvama kunabantu akathi mayengasebenzi usizo ibhalwe emehlweni ukuthi akasebenzi, kodwa thina amaNazaretha kasinjalo. Noma ngaba usebenzi ushamba uyakugcobisa ngamafutha omusa ukepezele, mawuthi awusebenzi bethi abantu namanga uyasebenza. Amen. Ayikho inkolo enjalo emhlabeni ekwazi ukufihla umuntu ongenalutho afane nabo bonke abantu bese kuhlupha mina sengiqhosha. Ithi ndaba kaMshumeli umngane wami waqala manje umekama inwele zingavuma ukuhlangana ekhanda mayigqisha imbambatha kwaphokwa usizi lwaqhubeka loya phambili kunalokho ebekithi ngiyakujwayela kosizi kokuthi akasasebenzi. Waqala manje wakhohlwa ukugeza, kwesinye isikhathi egcine semayekelela engasazinaki usizi. Uthi wahamba isikhathi umngani wami ngathi nalo usizi silubamba uthi lwedlula kwafika isikhathi la khona ibhodwe elingasakhona ukuya eziko ukuthi kuphekwe kushume. WeMaNazaretha kunabantu athi kulezi nsuku umekhaya kungekho ukudla, umama abilisa amanzi alivalile ibhodwe, makubila amanzi ebhodweni nibe nethemba ningabantwana ukuthi kuzophakwa, kanti kubila amanzi fanele kulale nina ngoba ukudla kabukho. Namhlanje ukhohliwe, namhlanje ngikhohliwe. Lwedlula usizi awasakwazi ukuthi kuphekwe kuleli khaya, kudle lengane, kudle umakoti. Lwedlula usizi uthi kwafika la khona umngani wami esengithatha isinqumo sokuthi manje ngizomthatha ezodla endlini, maye sehamba endlini bese ngimphakele esikhathini kuzodla umakoti kuphinde kudle nengane. Uthi kwaphila leyo mpilo manje. Uthi sahamba isikhathi umngani wami leyo nto yesimo somuntu ongazinaki, ongasadezi, ohluphekayo. Uthi ngayenza lenkonzo, uthi kwathi ngolinye usuku ngezwa ushintsha umoya ngase ngidinwa. Uthi wathi umngani wami engivakashele sengimphakele wadla
ngamphathisa isikhaftini ngasebethi mngani wami namhlanje ngeke ngize nguphelekezele uzohamba wedwa kunento ekuyizwayo ngizwa ngicasuka uthi wathi ucasuka lemngani wami ngathi ngicasuka ukuthi ngangingamazi uShembe mina kodwa uShembe ukuze ngihlangane naye ngatshelwa nguwe ukuthi uShembe uNkulunkulu manje mawuhlupheka kanje ngaphendulwa nguwe kusho ukuthi nami kusasa ngizohlupheka ngifane nawe uphi uShembe wakho ngifuna ukwenza umthandazo mawuhamba lapha endlini nami noShembe sobabili ngifuna ukumbuza ukuthi uhluphekiswa yini mngani wami ngakuthola uyinsizwa yasephakameni enhle enomndeni omuhle yini uhlupheke kanjena akhona amanye athanda othando madodana benkosi Amen. akhona amanye athanda othando khona umuntu othi mayebona linyinaza ethane lunch lingadli ahlupheke athi mfowethu awudli ngayo athi nonayi inkumbukelwe inyongo udla kuvuka hayi ukuthi ungambuza umuntu hey khona abantu abanesikili sokuncishana umfice ebhala ebhizi ezebumba umlomo uyabhala mawumfonela athi ngibhizi cala ubuye emva kwe-hour content sayibhala mawuthi uyalanda ethi ubhalane uthenga amapeksi ka-R15 edrobheni uyawabhala uthi sibiya wonke ubhala amapeksi wenzela amencisha athi awaphume ngaze ngawabhala ngoba ngifuna ukukhuluma ngiyonyanya kabukhulu amapeksi amawaphuma ukhuluma ngento ka-R15 uyancisha Awu 5 yashipo ya ngamakhulu godololo wayesephuma ukhoshume ey'nganeni zakhe ey'lolosizi lomahlakahlaka endoda nentshela amanikinikana nayinwele engasaqalwe ebuthukasi wathi mayephuma lensizwa kwamthuli lesethetha umnazaretha phezulu yawugaqa egalabendi yangawufaka egazini yawugaqa egalabendi ithi sign leyo ukuthi ma engaphendula umngani wami ukuthi uhlushwa yini vele seniyawuya ngisawugqoka yayisikhuluma noShembe wayo owayithanda ezweni lakubo wathi Shembe langacimeza yathi Shembe ngiyabuza ngibuza kuwe Nkosi ukuthi ukhwashube umngani wami ngatshelwa nguye ukuthi wena uNkulunkulu kodwa uyahlupheka akasenakudla nasendlini waqoshwa emsebenzini wavuma wena Nkosi mangabe ungangiphenduli ukuthi umngane wami uhlushwa yini njengoba umnazathi angiwugaxe lapha ehlombe ngiyakukhombisa ukuthi angisabuye ngiwufake nami ngiyayeka ngibuyele ezweni ngoba kuhlupha kumngane wami owangitshetshiwe inkosi wayeseyalala amaNazaretha thina siyamthanda lona ngakhuluma amaNazaretha ezebhore ethi hawa sida ungabikho umshumayeli usiyophumani banjalo abanamhlanje kwangenjalo izolo ibithi inkonzo mayivutha phansi kushisalukazi sibeka ithawula lenyaweni sithi uyebiye sithi sawasiyomo sisizwa emthanjeni yenkolo kugijima unyazi lwezulu hawu namhlanje hawu vele kuthiwa nje ibuko kuthiwa kodwa ngibona uyothula nini bakwethu savelelwa unenkwankwe esandleni ezwake ithola inkonzo kanjalo Amen. awunawo nje ikwankwa ukuthi ngijabukela imoto engene lapha endlini kade igukuzwa iweekend yonke ngifuna uShembe ayiphele liphithe Amen. ayikho imoto engifuna iphume lapha ingaphele liphithini hayi ukuthi ngenkwankwa ayikho kodwa isifiso sami ukuthi sifanele siphiwe inkosi asiwaqa konke amanathi alingasala lenye inathi lingaphumile Amen. hawu namhlanje ngeke iziphume bani webana nje manje siyamazi ngeke kodwa kudala kwakuthuya sithwasa siyobonga kushiza kwazi iqepheze zingajaheli utho futhi maNazaretha wensizwe ingangama masiphethe umsebenzi kaNkulunkulu ngicela siwuphathe ngobunono Amen. singayikhulumi into engamahloni ngoba kulezi insuku itechnology iphezulu kakhulu mina ngeke ngafika emsebenzini
ngilindwe insizwa yaseSoweto ithi awungibona ngathi mangifika yavula ifoni enkulu yathi yabo sibuya ngeweekend bengikulive ngokwinkonzo Shumayeli uyacabanga ni ubuko umuntu oseCape Town live uphethe inkonzo ukhuluma into eyihlazo phakathi kwaManazareth futhi into ebuhlungu ngehlazo malikhishwa iNazareth lithenda ngedlula into enokuphila ngoba kufuneka ama likes leli hlazo ukuzibandla kaShembe lehlelo isithunzi kufuneka ama comment abemaningi ngoba lenkolo igadi yomhlabeni ukuthi mayike yahlambalaza ayiduma lento ukuze ngitholele libandla kufuneka sibe professional masibamba umbhobho sibe ngabantu abayithanda ngisho bekhuluma Amen. singayithandi ngeMnazareth ukuthi into esikhipha ngomlomo sishayisa amahlobo ngoba lezi inkonzo sikhulumayo khona umuntu ophesheya kwelwandle uhleli nefoni yakhe ekamereni ngoba ithempeli alikho phesheya kwelwandle ubuka lenkonzo makuna mahloni abantu abasethempelini ngeke kunoSibiya kukangakana ngophesheya kwelwandle wayeselala uMshumayeli semhlala phansi wayeselala uMshumayeli elala kwathi ekulaleni kwakhe wayesefika uShembe eManazareth ngoba lo muntu uzibophezele ukuthi mawuziphendula ngiyayeka angisho ke eManazareth bese usonga loShembe ukuthi uyayeka ngoba mhlawumbe uyothandaza kancane ufana noMshumayeli uyothi uyayeka ngakuphendula uyayeka Kora phethule uMshembe kanti nemkhuba nje mina. Uthi ngiyayeka mina Nkosi kuyekisha kuyeka ngempela. Kanti udlala kuyeke nawe. Uyeka. Kodwa Manazareth ukube sasingeyona lento esiyo sasiyoba yini bantwana. Ngoba umhlaba udelile manje. Sekusele thina nje emhlabeni. Mawuthi uyabheka inhlansi ukuthi yakhona yinhle webabo igqoka umthakathi wendaba bese iphuma ithi ihamba nje kuvele kusuka isiqaqa sedebate eTexini kushunyelwe ngenhlansuthi ivele kuphatha inkonzo eTexini kuphiswane ngayo mawuthi uyabheka intombi yakhona ihamba isitho sakhona uvele udele bese ngimangala ukuthi phoma kuthiwa manatha wezwani kushiwo maphi maye mahle kangaka kukhulunywa ngamaphi ukhona nomuntu ozonda into enhle yayifika eselela uMshumayeli wayesebona umngani wakhe ukhwashube lo hluphekayo ehleli phesha kwesiteshi sesitimela enebe ethethwi imlenze yakhe egamanxise kulapha ku platform niyayazi platform lapha eGoli ikhona itimela mawushumela wezilinda ufune uzuchazisise kuze kulahle into eyikhuluma khuluma nabantu baseGoli basazi isiporo nasi lapha eJipi ngihambe usibone mawuthanda wayegamanxise inyawo phakathi platform kuneyingane zihlala ispin lokuthi uvale ubeka imali ngaphezulu adliwa yawo inowina ngenchaze leyo nto mayidlala ispin lezingane nangu ukhwashube uganxe imlenze esiporweni mayebuka lesisimo uMshumayeli umdluli athuthu ufuna ukuya kumngani wakhe ukumbuza ukuthi uhlaleleni kabuhlungu kangaka abuya bhekela izingane ezidlala ngemali ethefuna umngani wakhe adila ingane naye kumngani wakhe afike lezingane athi weyingane nadlala ngemali umngani obefuna imali nenza zathi ufike ekhaya ufike etshweni zakuphendula uyabona lo ofaka inyawo esiporweni wathi uMshumayeli yebo uzithi lezingane ubhuti wethu lona njengoba usibona silapha nje siyelamana okulandelana kwethu yena omdala ubhuti samfunela umsebenzi thina waqashwa wasebenza kahle neholo lakhe nabalihle ngenxa yethu wathatha umakoti ngemali yethu ubhuti waze wanempilo eqhakazile ngenxa yethu manje ubhuti uhlale kamnandi nomkakhe nengane yakhe badla amadanono noshisi thina kayikhuluma indaba yethu thina sachitheka esini kumame yithi esiqedwe umsebenzi kabhuti yithi esenza usizi luba kubhuti akasilungisele ubhuti into zakhe soyibuyisa zonke kuye
wagijima waya endlini kaPhashube wafika wathi mngani wami ibuyile impendulo zithi ingane zakwenu ezachithekayo noma basho ngahleke namhlanje athi miscarriage ubona ukuthi ayikho ke lo muntu ngeke azenzele utho uyizwela igama lesingisi limnandi ngisho miscarriage uma ngabe umuntu waphela umsebenzi manje umuntu wakhohlwa ukukama ikhanda wakhohlwa ukufaka iperfume elizayo wadina seyidika ngenxa yemiscarriage yini uyithathe kancane imiscarriage wathi mngani wami bafikile abantwana bakini babonile esibonalisweni ngoba uvela ihluphekela njena izokunika imbuzi hambe ekhaya uyobenzela umsebenzi yayisibenzela lensizwa umsebenzi abantwana bakwabo wayeseyibiza umlungu yabuya impilo kaPhashube esimeni waba yi-gentleman and a half njengakuqala abonkulunkulu hayi manazeletha hayi ngalinto yodwa engabikho umuntu la endlini ozophuma ngaphela ebhithekile Amen. futhi kunezihlabelelo ezisihlabelelo sikaBhombela ezintathu engicela singawuvala umnyango ngeensuku zokugcina 23 wonke amanaza athawe emuntu njengebumba likaSimende akungathi bakuthiwa ziyale wena uthi uphumpheke ngoba u23 uzokwenqabela ungene ezulwini 199 abantwana bakaNkulunkulu bayathandana uma becabana bangabakabani ngoba akukho ukuxabana lapha esiyakhona akungathi bakuthiwa kwenzelwa iflag ushembe into enhle uthi wena sesikhathele hawu sikhathele ngokhanyile kunini besibelesele ngamafleke uzokubamba 199 kuyasabasitshela ukwalana kwabo kanti kuhle yankaka umNazaretha ethandana emnye sibani leso ngibona isakhona inkonzweni 149 kuyasabasitshela sizokubamba lezi zihlabelo wena ayizokubamba lezi uzobe usuyibumbile ukuthi ungene ezulwini akudonsa u149 athona akaze uthande umuntu wena akaze uphe bekuKhisimusi izolo wehlula nje ukuthenga iswidi uphele iNazaretha ngoba wathi izinto ezinhle zizakuwe okuya komunye umuntu hayi kuyabheda fanele kube yini emzochoma kahle maNazaretha phela isikhathi kodwa ngokwami engaqhubeka ngokwesikhathi hankala sengathi uNkulunkulu bantwana benkosi angasenza sonke ongene nosizi ushemba kalishanele ongene edikile ushemba aqeda ukudinga ongene ehluphe egulelwa asindele zihlobo zethu ongene ngenalo uthando akaphu uthando ongene encishana akaphume sephana ongene ehlebana akaphume ngasahlebani ongene egovu zamaNazaretha akaphume senomoya wobunye ongene ethi nje mina njalo ngiphiwe noma ngathi uyahleka ungicasuka ngishehleka Hayi. Nkosi msebenzweni Amen. Siyabonga abantwana benkosi. Siyabonga amazwi. Sibonga iphela beat. Ngathi ushema ngasiphisela lenkonzo. Abantwana benkosi siyacela. Sithole imntungu isihlalo sika95. Bese baba umngoma sicela umusa enkosi. Nkose kusise ukuguqa kwabancane. Sabelela wena nyumbakazi Wenga belethiyo ngehlabelela wena nyumbakazi unga
Jehova abesifazane ababelethayo Oh,